Zdravo djevojčice, zdravo dječaci, evo nas ponovo u radionici Čitam ti Lego. Danas ću vam čitati priču od našeg pisca Ahmeta Hromadžića. Miš vitez. Netki mačak, mladi snažan mačak, okupi družinu i poče da vlada svojim krajem kao kralj. Činio je što mu je palo na pamet. Napadao je i jače od sebe. Uzimao i grabio do čega je stigao i što mu se našlo na putu. Niko se nije našao da ga zaustavi, a on je postajao sve silniji i sve gori. Miševi su ga se bojali kao groma. Progonio ih je, lovio, tamanio. Uzalud su se krili i skrivali u duboka skloništa, uzalud bježali preko voda. Mačak im je uvijek bio na tragu i blizu. Šta da radimo? Pitali su se. Kako da se oslobodimo ove napasti? Teško im je bilo. Sve teže. Čekali su sudbinu, dok im jedan stari miš nije dao savjet. U gori, u svojoj kuli, živi čuveni miš vitez. On se ničega ne boji. On je jedini koji bi mogao ukrotiti i urazumiti mačka. Idite i potražite ga, molite ga, nemate šta izgubiti. Nemamo šta izgubiti, rekoše uglas miševi. Potražimo tog viteza. Kako rekoše, tako i učiniše. Zaputiše se u goru, nađoše kulu, pa kuc, kuc, kuc na kapiju, dok im se ne otvori. Kako vas je dobro ili zlo naputilo do mene? Upita miš vitez, koji se pojavi u oklopu sa mačem u odori koja je dolikovala jednom vitezu. Kad sasluša priču, kad ga miševi počeše moliti da im pomogne i da ih izbavi od zla koje ih je snašlo, miš vitez reče: idite vi odakle ste došli i čekajte. Ja ću smisliti kako ću to mačku smrsiti konce. Hoću, tako mi mog mača. Miševi mu se zahvališe i vratiše u svoj kraj i svoja skloništa, uvjereni da će njihov zaštitnik održati obećanje i da će mačak platiti za sve što je učinio. Mačak se nije smirivao. On se pojavljivao i tamo gdje ga nisu očekivali. Miševi su živjeli u strahu sve do jednog dana, jednog žarkog dana kad je miš vitez zaskočio s leđa mačka i njegovu družinu i rastjerao ih. Tada je pozvao miševe i rekao: učinio sam što ste od mene tražili i što sam morao učiniti. Mačak je sad vaš. Sudite mu. Miševi su se skupili sa svih strana da vide silnog mačka privezanog za drvo, očerupanog, bez brkova, sjaja i moći. Bila je to njihova pobjeda. Dok su se miševi radovali, vitez se povukao. Otišao je u svoju goru, u svoju kulu, gdje je dugo živio, siguran i zadovoljan. Kakva je presuda izrečena mačku, ne zna se sigurno. Konačno, zar to nije svejedno? Miševi ga se više nisu bojali. Draga djeco, priča nam je ispričala da čak i mali mogu pobijediti veće ako su mudri i snalažljivi. A sada nekoliko zanimljivosti i o mački i o mišu. Miševi ne podnose miris mente, lovorovog lista, naftalina i crvenog luka. Oni čak ni ne vole ni miris sira. Ako bi to rekao? Jer sirevi imaju jak miris, a miševi osjetljivo čulo mirisa. Oni imaju jako veliki apetit. Jedu 15 do 20 puta na dan i uvijek se nalaze blizu hrane. Jedan miš i jedna mišica mogu dobiti 100 malih miševa u samo jednoj godini. Miševi se ne znoje i ne povraćaju.
Rep im je obično jednako dug kao i tijelo. Postoji 39 vrsta miševa i oni žive svugdje na planeti Zemlji, osim na Antarktiku, nekim malim ostrvima i u moru. A sad mi je upravo pala na pamet jedna brojalica o mišu. Malen sam i volim sir, a bojim se mačke. Krzno mi je kao pliš, pogodite, ja sam miš. A sada par zanimljivosti i o mačkama. Mačke vide u mraku i mogu da trče 50 km na sat, ali na kratkim udaljenostima. Mačka ne osjeća sladak okus, zato mačkama nećemo dati ni čokoladu, niti bombon. Mačka zato može da pije i morsku vodu, jer njeni bubrezi filtriraju sol. Ali ima jedna jako zanimljiva činjenica. Mornari su voljeli crne mačke, a znate zašto? Zato što su mislili da crne mačke donose sreću i da će se sigurno vratiti sa dalekih putovanja. Mačke su najpopularniji kućni ljubimci i bolje čuju od pasa. Draga djeco, sada uzmite svoje kockice i svoje bojice i napravite i nacrtajte ono što vam je priča ispričala. Neko će napraviti ili nacrtati kulu gdje živi miš vitez, neko miša viteza, a neko mačka. Ja znam da ćete svi napraviti nešto neobično i lijepo. Vidimo se ponovo za 7 dana u 11 sati. Zdravo!